Кадырман телекөрөрман, Ордолу Ош шаарынан атайын чакыруу менен Боордош Казак Республикасынын борбору Астана шаарына сапартады. Казак жергесиндеги Республикалык Кыргыз маданий борборунун жетекчисинин орун басары Топчубай Доспаевдин уюштуруусу менен куйкум сөздүү куудулдар, төкмө акын, ырчылар жана далай таланттуулар биригип Жаштар сарайында Казак-Кыргыз достугуна арналган Топчубай Доспаевдин юбилейлик чоң концертине сиздердин көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. А дегенде Казак жергесиндеги Кыргыз Республикасынын элчиси Рустамбеков Жаныш Султанкуловдун куттуктоо сөзү менен баштайт. Бир туугандын туугандарынын ичинен эң жакын өлкө болуп эсептелинебиз. Мына ушуну менен биз сыймыктанабыз, ардактуу туугандар. Жашасын Казак менен Кыргыздын өлбөс өчпөс бир туугандыгы жана достугу. Мына ушундай жакшылыктарды өнүктүрүүдө, өстүрүүдө албетте өзүнүн эмгегин, күчүн, аракетин, талантын аянбаган Топчубай Доспаевге чыгып, сиздер менен алыскы өзүнүн өлкөсү Кыргызстандан келген жакшы саналаштары жана достору менен өткөрө турган ушул бүгүнкү мааракенин башкы каарманы Топчубай Доспаевди чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Давайте поприветствуем юбиляра сегодняшнего вечера Топчубая Доспаева. Ал эми ардактуу туугандар, Казакстан Республикасында Кыргызстан өлкөсүнүн атайын ыйгарымдуу өкүлү биздин урматтуу абабыз Жаныш Султанбекович Рустамбекти чакырып койгон, мага уруксат этиңиздер. Аман эсен болгун, ишиктүү болсун. Сара аттыңыз етті. Ушулармен дайнамада елдастыр шыға бергенде сол қазақтарға да бір көргөз шығады. Көп рахмет, қошемет қымбатты достар. Қошемет көрсетіп қояйық біздің қонақтарға.
Kazak деген kandaş, candaş bir tuğanı var ekenine ekese baktılığız. Hurra! Kırgız, Cıldız, Cıldız, Kırgız, Kımız, Kız. Kırgız, Cıldız, Kımız, Kız. Bu jönele uygaş sözdür emес, ortasında tığız. Baylanış бар екенин жазуучу Чыңгыз. Чыгармалары менен эстен чыккыз. Кылып туруп чырмалыштыра байланыштырган экен. Бул жөндө мен эч нерсе дей албайм. Себеби дегенде ал жазуучу. Өзүмдүн баамында байкап жүрсөм, кыргыздын эстрада жылдыздарынын аттары заттарына окшош экен. Карагылачы. Алина Жетигенова. Ай Жүрөк Иманалиева. Динара Акулова. Кош жылдыз. Ну кээде бош жылдыз, ада кош жылдыз. Жылдыз Тутуева. Жылдыз Осмоналиева. Чолпон Алсейитова. Көрдүш? Кыргыздын жигиттери да азамат сүйгөндөрүн алтыным, керек болсо мен сага асмандан жылдыз алып берем деп уада бердиби, сөзсүз түрдө алып берет. Өзгөчө аракка нык тоюп келген күнү. Сүйгөн айда өлүмдүгөйүн алкаш, сен мага асмандан жылдыз алып бербей кой. Бала ичкил бала чакан бакпай, мени кызарман коргулап тетепетет. Дегенде жигит намысына келет, дагы баягы уадасын эстеп, колду асманга серпип, 5 жылдызды алаканга чогултуп, муштумга чогултуп, пешенеге бергенде көздөрдөн оттор чачырап, асманыдан жылдыз болуп төгүлөсүңө төгүл. Көрдүңөрбү, биздин жигиттер сүйгөндөрүнүн бут алдына асмандагы сансыз жылдыздарды алакан менен алып келип туруп эле төшөп коет. Kızlarımız da azamат, ошол маалда сыр бербестен, ыр менен. Жылдыздар жатсаман кайдан, жыргабай турган жан кайдан, демеде бир тоузун тил, эгеле кысканын кайдан. Эми жигиттердин тилин кыскарып, алдыңыздарга Тилекеева Динара аттуу кызды чакырмакчымын. Биздин өсүп келе жаткан жаш эстрада жылдыз кызыбыз. Benim şehrim Alato. Asman gökte çaldılar, çiğ sonuna Alato.
verseler. Yeşilde cüröpüröler bekir gebeler verseler. Arı Osmanlılar Kırgız beton sonunda olsa verseler. Tom koruptuğunu gelgen siptimeler tohta bulmalıp gelgenizip. Antarıktuğunu gelgen siptimeler alın kul bolup gelgenizip. Turganımdı karar çittimeler tuğan bay bolup gelgenizip. Kaybirde bir ökep salat canı ve kıyın dep kalat. Kıyındığın oşolda beşikte çapkan balada şorpa gömgeldi dep kalat. Talantıçılık talaşsız, kaybirdeler karasam cüral kaygalalar haksız. Kanday olup cürüse de kan çiğgilik carattı. Mahtabatkan cerim çok sıylaş gerek talantı. Raykan benim midinden öldürünüz generaktı. Sakalı Canbulbek, men aytmasam da bilesin çamancakşı sözler de cakını boşa Canbulbek. Kanda işin kılsam da dimele, kan götürüp dursam dağının oğuzundan çıkmayacakşı gel. Anan kantip men aytam oşalısı Canbulcakşı der. Çakmasa koysun meyliçi, adam okşaşmaymadım aman bölürsün meyliçi. Ananda dövüttüğün dostum var, adamın hiçbiri sayın cülallar, hiçbirinde sen tilallar, kuvalasan kaçallar, genç oldu tüptüz basarlar. Geyedili gevuğanlı, halkımı bozuk aldosun, şöyle bası para tutkuladı cardan diye buğanlı. Alemi kumöndörlegen kumöndörü, dolumdun arka canından çıkıp gelgen kumöndörü, tartışkanlara kovuldu çıkıp gelgen kumöndörü, topuz ayağa çıdamayı cetayında tırmışıp çıkıp gelgen kumöndörü. Alemin Rahman'ı bilesin mi? Gönlüme bilesin mi? Bunun dalısın oyunu bilim bey, can kız özü girim bey, çalkadan düşse turan var, futbol bilenen sunan var. Ay gerekte sırasana bir şey de duyan var. Artıkinde sen sunanlara ayarlı göğüm duyan var. Giyemini sürat tangalı bunun argantip toyot Canbulcular doyuldu, giyin çayına kimler koyup demedi. Aleminden bolsam cürömmen bolup, baydıldan akın aytkanday bir artistke ten bolup, bir artistten gem bolup, yaşın küçüğü bolsa da bularga akılın bilen ten bolup, emi kalkanın aytıp ne teyini, ezileler beyge teyini, topçuva yeni yılın yaşın kut bolsun mu, eline tağla kut konsun mu, evine dursa oyunda boş onun bari duş bolsun. Kaçan bozu şüphesinde sen kaçan bozu. Sen ayıpasan dile çağırda den aldın da. Ne çıktın? Söyle çıkmamış yani. Ben daha da bir top tökmektim. Cevaplamda otursam canaya yeki akın çırpında aytıştılar tövgüttümdaydı gibi. Karasam calgız ele özüm tövgütasında. Anam ben oyladım, ben de çırp bakımda gözümde aytışıp tök sot koydu yapımdayım. Bana diyecek. Sen yemin Yok, hey, ne? Ya ben kalma. Sen bol bol ele cenab-ı ele, biz de ele, hoş ele karası ustasında. Anan sen kattık tövüsün. Men töksün bolup, men. Biz o toğul çıkan, korgol çıkan, hazır da ayağımı kuramaz. Buyursa tuğanma, adlı benimle imanali bakımlardan. Men sen. Sen de çok da durar mı? Tökmakın çıkan bu karasından. Niye çıkanınız? Kim? Tokun iş bayıp, taylayın mı? Toğun altını üşüler. Irçimene, Moğolcuların toğunun ayrılması bilmeyin. Bari bana yapmasın.
кеп сенден қол жауап тұрабыз. Айтты, уязсаң бұны сұранбай жүз деп қанша айтты. Кімге чамышты ел өзі біледі. Мен ырдасам жатқырдаймын. Рахман сақ оқшығын ырчыны башынан өзім жақтырбайым. Mağa çapmasa meyli çapmasın men sençilep suranıp kolun çaptırmam. Baştağım desem söz başın timele bacakta izim dökmakın. Aytkın desem söz başın timele adıranda izim dökmakın. Sen bol böyle dökmakın bolup dursun öpkakın. Payda tappay diyaktanlı, payda tappay biyaktanlı. Kılbagan işin kalele koyacağım böyle uyattan. Sen bapıldap dökme oldun bu bankrot olup birazdan. Akça dostun ayınan hoşta üyündü satıpsın. Kıyratı vere turgansın. Bapıldap barıp toğluğa dıykan bir çarvan açıpsın. Kredi talı hükmetten ayavay tölüp çaçıpsın. Ahirinden Abdıl'da kreditti tölüveysen. Bişkekli gözü kaçıpsın iyi bolcaktır oğlum. Çarvanın açkanın, bon açkanın. Kredi alıp ökmötten savok şoğun dostlarını çaçkanın, çaçkanın. Bürok konseptten akça çoğultup kayrele ordun çapkanın. Aslında Rahman. Seyrettiler, var mı? Negiz adam balası titri bolsa, jitkin tetir. Koy desem koymaydı da. Hazır Rus'a vakile de çıkarmıyordu mu? Bayrağı salakta bayrağı gibi başladı. Gen oynanıyorsun adamlar ne için bunçalık tetiri olup kalgandı başım katadı da. Кейбір кісінің жолын қарап отырсам, тымын ұшында жанға жайғанда ойланасың, тағатқысай, ойымды тартып қалған деп ойланып отырсаң, атасын тартқан болып шығады да. Егер осының баласы осы алып етті. Анан атасы кімді тартты болды екен десем, адақ атасын тартқан, jelmek istiyorum. Жүріп отырсам, тәтігі адам атаға барып тақалады. Көрсек қасяқ оша кішіден кеткен. Себебі кеткен үшін Құдай Тағала өкөні сыйлап мейіш баққа кіргізіп, оба не өкөні. Кіргізіп қойса, ошо жерде жөн жашай алышпайды да ме? Ол алмаға тиме келе десе, жоқ, тақ ошоны жеп алып шығып кеткен, тура. Анан қарап отырсаң, азыр біздің балдардан өйді тақ ушундай тетірей. Эми бир икаяны айтып көрүппүн келет, бүгүн мен аны кайра кайталап айтпайын. Адамдарды Кудай Таала жараткан кезде, мына бүгүн досубуз 50-ге чыгып атат, мен ушуга байланыштуу айткым келип атат. Бул киши азыр 50-дө адамды жараткан кезде Кудай Таала жаш бөлүштүрүптү дейт, аны дегендерчи. Сен мынча жаш жаша, сен мынча жаш жаша деп бөлүштүрсө, уруш чыгып кетет экен. Менин үчүн андан көп жашабайм, менин үчүн аз жашайм. Анан кой деп анан калькулятордун несине салып алып чакып отурса, адамга да айбанга дагы 40тан эле жаш түшкелет экен. Ошондо биринчи эле эшек кыйкырып чыгат экен. Мен өзүм эшек болсом 40 жыл эмнеге иштемек элем депчи. Мага 20 жыл жетет, 20 жылдын кереги жок деп ыркытып ийсе, ошондо эле адамдар ач көзү кымыз барып, сен албасаң мен алам деп баса калып турсун. Адамдардын жашы 60 болуп калат экен. Аңгыча ит чыгат экен, өзүм ит болсом, жегени малиги болсо, эртеден кечке эшикте жатсам, кыштыр жайдыр, анан ушу 40 жыл окуп жүргүнчө 20 жыл жашаганым жетишет. 20 жылын албайм, отказ деп адарга десе, аны да адам алып алып, адамдыкы 80 болуп калабы. Анан маймыл чыгат экен, маймыл болсом, жамбыл чыккан, мышыгыл бирөө чыгып
Adam okşuyorsam, hayvan okşuyorsam, şu 40 yıl mıldımdap жүрөм böyle. 20 yıl yaşaganım жетет деп ада кыргытып ийсе, аныкында адам алып 100 болуп калат экен. Ошон үчүн айтат экен, адамча жашайт экенбиз 40 жашка чейин. Адамча ойноп күлө алат экенбиз, адамча билим алат экенбиз. Adamça sayrandaydı ekemiz, adamça tayrandaydı ekemiz, adamça üylönüp jaylanadı ekemiz. Жаңылып қалсақ қайра башынан үйренеді екенбіз адамша. Ошентип эч проблема жоқ, 40 жашқа чейин жашайды екенбіз, 40-тан кейін эшектин жашын жашай баштайды екенбіз. Үйдөгү, сырттагы, коомдогу мамлекеттик жумуштун баары мойнуңда, эртеден кечке иштеп, балдарды үйлөп, күйөөгө берип, кызыңды аял алып берип иши кылып, болгон ишти иштеп эшектин жашын жашайды экенбиз. 40-тан ары 60-тан баштап иттин жашын жашай баштайды экенбиз. Күнүгө бир жериң ооруп, ал жерди айыктырсаң дагы бир жериң ооруп, каңшылап, таң аткыча уктай албай, босогого чейин жери которуп жатып, таң атырып, иттин жашын жашайды экенбиз. 80-ден ары мылжыңдап, кылжыңдап, маймылдын жашын жашайды экенбиз. Азыр 80-ден өткөндөн кийин сен жакшы сөз сүйлөп атсаң деле балдарың сени алжып атат деп коет. Аккан менен Курманбек достукту кылымдап биз кыргыз элибизде ошол ата бабалар сактап келген да. Сиз бала чакта ошол баягы достукту жаңы эле күткөн мезгилде таңдар кандай атчы да. Деги эле кыргыз жериндеги менен бүгүнкү Астанадагы ошол аткан таңдын айырмасын айта кетпейсизби? Жаш кездин дагы өзүнчө бир жакшы, кымбат, кайталангыс, бирөөгө бергис, жакшы, алтындай жакшы убакыттар өттү. Бирок ошо кезде 50-ге чыгабыз дегенди капарга албаптырбыз. 50 дегенде бизге аябай алыс, анан аябай кары көрүнчү эле. Азыр жүрөк деген баары бир өзүм Карабайда абасындай жүрөккө бир иш түшө элек дегендей жүрөк баары бир карбайт экен. Ошол эле Кыргызстанда канча жакшы күндөрдү өткөрдүк, балким убагында байкабагандарбыз. Алыскы Кыргызстандан ушул жерге келип бир Кыргызстандын бир жигитинин 50 жылдыгын уш жерден өткөрүп аткандын өзү дагы бул кайталангыс жакшы нерсе болсо. Казак менен кыргыз илгертеден эгиз эл болгонун эч ким тана албайт. Ошо түрк тилдүү элдердин ичинен эң жакыны, эң бизге эгиздей болгон илгертен берки ушу казак эли экенин биз тана албайбыз.
связь. Алысты жақындылған связь. Екі адамның башы біріктірген водка, алысты жақындылған сотка. Тамақтың дәмін шығарған тұз, алысты жақындылған қыз. Әлеме қыз ұшыншалық чоң кереметті күшкі екен, андықтан анын таланту дағы болушы бізге енгер екен. Егерде таланту бол болғымды, Алина Жетігенова секіліп қыздай олып, ұрдавай енгүчектің Алина Дискентирова болып қоймақ. Динара Ақылова, динозавра Ақылова болып қоймақ. Ачурок Иманалева, Ачурок Имаманталиева, Асел Турдалева, Исал Турдалева болып қоймақ. Қырғыз жерінен аты артып бүгін қадимгі қалдайған қазақ елінің Астана шаарында борборунда турабыз. Достук жөнүндө кажагынан албагын алдайыма бааланып келген бир гана өкүнүчтүү жери баягы дос болгону 100 жылдык деп айткандыгы да. Чын-чынына келгенде кылымдардан бери келе жаткан биздин ушул достуктун үлгүлөрү, достуктун белгилери алиге чейин келе жатканы жана дагы ал ушунчалык өзүнүн баалуулугун жоготпогондугу бүгүн билинип отурат. Себеби дегенде биз өзүбүздүн досубуздун ушул 50 жылдыгын болгондо дагы эл четинде жоо бетинде дегендей ушул казак эли биздин бир тууганыбыз болгону менен баары биздин мамлекеттен сырткары болуп отурбайбы. Кай жагынан албагын бүгүн менде жакшы гана сезимдер пайда болуп отурат. Биринчиден кечээкүнкү концертибиз аябай ийгиликтүү өткөнүнө кубанычтамын. Ошентип Астана шаарындагы өткөн чоң программадагы достук концертине биздин өнөрпоздор катышып, өз өнөрлөрүн тартуулуп жатышты. Андан соң Астана шаарын айланып, кооз имараттарды көрүп, биз менен бирге барган кыргыз жергесинин атуулдары өздөрүнчө суктанып, кыргыз жергебиздеги шаарларыбыз ушундай бийик имараттар курулса деген жакшынакай ниет тилектер менен өз ойлоруну ортого салып, Астана шаарына суктанып жатышты. Ошон менен бирге концерттин эртеси казак жергесинде казак тили майрамы болуп жаткан экен. Ал майрамга дагы биздин төкмөлөр катышып, өз өнөрлөрүн казак боордошторубузга тартуулашты. Жана казак боордошторубуздун ал жердеги казак тилине арналган концертке дагы ортоктош болдук. Өлүмүмдү бастайын суруп самай акындык салты менен, эгизел казак менен кыргыз казактын улуу салтын. Тил майрамы болады деп Астанадай калаасында куттук айтып келип турмуз мынакей экиң акын. Бар болгон ар убакта казак калкым, колдайбыз ар убакта дилиңерде, колдайбызга казак тилден ар убакта таттуу сүйлөп жүрүңөрдө. Басып келген дини болар, ар улуттун эне сүттөн өткөн таттуу тили болар. Сондуктан өтүп катабыз атамыз бир, бисмилlah деп жумуш баштап омийин деген батамыз бир. Жанаса турсак эгиздей өңүмүз бир, жүрөгүмүз бир, казак бауырларым тилimiz бир. Onun koygun basıp kelgen dinimiz bir, Allah bergen asmandan tiyip turgan günümüz bir. Başkasın başka koyalım, Allah'dan ümit dilep erte sağır aytkan azanımız bir. Oşa kazıp ot jakkan koy kazanımız bir. Manastan bir jaka, kılımdap gelip bilgen el. Dombura bolsa Kazak'ta Kırgız'ın uçkul komuzun kılımda oşol süygen el. Süyüm bayağım gırdasa alı toktoğul atam sıylagan. Barpı gelip vırdasan tetigi tördüm onturat. Çıngız gelip gebaysa muhtar ekem sıylagan. Törüngörde turamın ömün kaysı yerden kıylagan. Muhtar ekem aytkanday
Başlarından ak kalpak, oşo betleri olsa jap-jalpak. Egiz domburanın kılınday kılımdap kelgen tili bir. Bayqap tursa mırake, egiz eldin kılımdap öskönün ovonu birden ırı bir. Kazaklar aytat mıng deşet, Kırgızlar aytat bin deşet. Kırgızlar aytat ır deşet, Kazaklar aytıp jır deşet. Emi kança dele bilbeymin, dünyada kança elder var. Oşolardan içinden Kazak benen Kırgızın oşo perevot çok süйлöşöt. Kızı versin kılımda Kazağım oşol tilinger. Nurakem süylese tiyaktan kurban begekem tüşünür. Atayı Kırgız'tın bugün baldarı Össün depında jatışat. Kazağımdın tilleri kılımdap gelip karaça. Kökçe menen süyüm bay bolbosa kılımdap gelgen manastı. Te şoğun valikanı vatalar alar barısını baykasan. Oylop dursan karaça manastı yazıp jatpayba. Manasına koşulup baykap dursan bu yerde süyüm baylar akallar sayrap gelgen turbayba. Kızıl dilin Kırgızın Kazaka arnap gelgen turbayba. Kılımdap gelsen bul yerde Kazaktın yüreği bugün oygonsa Kırgızındın kanı bir. Ne gizgisin çınında oşa süyleylik tüvelük etilmenen bizdi düğüne yüzü gelse danga oşa gazır al talbayt bari. Bugün til bayramı kut bolsun, Kanattaş Kazak jerinin arvaqta kut konsun. Zamanabız tınç bolsun, telegeybiz büt bolsun. Alatoğ Kırgız kalkımız amandığın tileybiz, Kazakındayım jalpısın. Bundan arı qarata Alatoğ Kırgız kalkımız, Kanattaş Kazak jalpımız. Uğula versin düğünege urması menen dankımız. Arvaqta maqtasın biz gökşoğun jarçımız. Bizin sizge kağlarım den soğluğunlar çın bolsun.